Ja sam sticajem okolnosti imao priliku da dosta putujem i da čak živim u inostranstvu i upoznao sam na tim putovanjima i u životu u inostranstvu dosta pripadnika LGBT populacije, kako tamo, tako i u Crnoj Gori. Osjetio sam lično i vidio da ti ljudi dijele ipak, što je apsolutna istina, principe kao što su tolerancija, razumijevanje, nenasilje, i vjerujem da svi mi moramo podržati upravo te principe koji kao pojedinci moramo gajiti i širiti na kraju krajeva. Svi smo mi kao pojedinci rasli u familijama i očekivali podršku od onih ljudi koji su nam bili najbliži. Ukoliko izgubimo tu podršku, sigurno to nije osjećaj koji je prijatan bilo kome od nas. Činjenicom da smo svjesni toga, moramo dati podršku onima kojima je to potrebno. To je upravo LGBT populacija u Crnoj Gori, zato izađemo svi zajedno i u subotu dajemo podršku onima kojima je to potrebno.